Fatalo fatu ila ufafong anga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al faafonga fa opoponga wana tamua ile nei aso. Tala toi tulilo le sitseni New Zealand o tangata Samoa lena soifua mai le afivesela ulo fai le afivesela ufabalu. O le tangata Samoa e sili ona matua o le amanuia i le sitseni New Zealand o le selau tausanga. Ma solo i fuai i le tangata wa atua lo na fitu ono tausanga. O le asolulo le vai aso nei aso 20 Novemba luo fa ato ai loa tonu ai pe fa maonia le toe foi mai o sitseni New Zealand o le tusa ma le 5 afe tangata Samoa lo toe mai. I la tōna na soifuane i le tausanga afewesela ulua fa le afewesela ufawalu. I la tōna mai le fitu ono tausanga le matua i le selau tausanga le matua o soifua. Ele mwhaion tātou maua se tangata e se lautau sanga le soifua le matua o lo soifua mai pēa i Samoa nei. A lo tāl sanga ina pe a whai o yeisita se lautau sanga se i whawsota i mailu tātou ofisa i Savalalo. Pei ta ia yeili tina e iwa 5 tau sanga o lono soifua o lo soifua mai pēa i le taimi nei. O le tina lea wana o le savarivali lava e tā ele i le paipa ma e tataona i a lava. Fai tau lana tusi pa ia o lana newspaper o lana tusi komi. Fai tau ma salva lana tusi paso. O lana Facebook ma mata matata i lunga o telefoni ma tusi lana api diary yaso umalava. O lana tau sami lava o le ia ma le fasi pua alololo i na i le talo po le fasi ulu. O le tina lea iau Luisa o le tonga iupati, sa tātou fisilingi e sono finangalo whaatau i le toe whaafo i mai, o le sitseni New Zealand tangata Samoa e ao fia i maia. Maia sao noa, a whai ele atoa se ono afe o tangata Samoa lo to toe mai e anga waa, lona winga o le tūlafono o ti le nā tūlafono. A wai whioti umatu le nā 5 afe maona tupu o lo to toe mai o mātou, mo tia toi lava ma le nā tūlafono a New Zealand. Sao noa ului sa ta tau i a New Zealand, una whai se whai unga e ola, mō tangata ola, ma ola atua i lava lo lātou whai mea le lei, ma le alofa moni i a Samoa. O le tina matua lea na soifuane i Samoa ngai sa vai impo tasi whale a lili, i le a whaiva se laurua iwa, e to se fulu o nalo, e to lua mali liu o le to ono, na whana nawele i tuto a tasi Samoa, ma le to a whae la i tifo. Mai wha maunga e tu so le 5 afe ta mama tina matua, fitu ono i le selautau sanga o Samoa o loo soifua mai pēa i le taimi nei. Pe a whai e pāsia le whaitaunga lona tolu o le tulafono le atoe whaafo iane le sitseni New Zealand tangata Samoa o se aile nā mo le sa ili ngā māloa Samoa o loo whai e New Zealand e pe ona sauno le sunga te lei ai o le vaenga o le fono a Samoa ma le Pasifika i New Zealand. Pei tai. O le mau o le tinale a iwa 5 tau sanga le soifua, sa tatau ia New Zealand na whai se wha tatau mō tangata ola, ai le mō tangata o le awheo tipei o ia, talu o lo te ena e le toa tele o whaipule o le palemene a New Zealand, le teu ngā e anga wa ai, masuli o le 5 awheo ta ua ilunga. Inisi o tala, ile mta upula vale o lo o yeile li poti whaapitoa le TV tasi New Zealand, o lo o fia wha atala noa inisi o tua a o le anga wa amol sitseni New Zealand pe apa sia le pili le whaipule MP te anau tu yono, lea uta ua o le Citizenship Western Samoa Restoration Amendment Bill. E fia pu eina nei whatalanoanga i le asonga fua o Novema, po o le aso luas fluiva o Novema i o Kilani, a whai o lo o New Zealand lotua a mai anga wa a le sitseni New Zealand, o na fsota i le o te lei ai le emaili pe o na ia ua. O whaelo mai fo ele sunga tele ai o le songa fua nei le so. Sfulvalu Novema e whaangatai awa noa e mawhai o nau lufale le palemene e moli mau le tōla ulonga muli o le pili a te ananu tu yono. Lea uta ua o le Citizen Western Samoa Restoration Amendment Bill. O le St. Paul Cathedral, Second Hill Street, Thornton, Wellington, o suia iai le no whanga o le poto ai Samoa i le lua i le afiafi whatoanga iai le palemene i le tolu. A mai al tola ulaunga lon tolu palmene ona toe fo iane lea i le St. Paul Cathedral mo le whaafea le Green Party. Ai o le whaamoe o le tau le lua poto Samoa le St. Paul Cathedral a wha le lua o le lotu e talo si ai whaamoe ta le tolu a nga i ulu whale i le palemene mai mo mia ai ona le stala le swafa. Ta le wha a mata tola ulaunga o le pili ta le ono whaafea a le Green Party mo Samoa poto.
Ua o atu i le fono a malo au whaatasi o lo whaia i Bangkok, Thailand. Le leo tina Samoa e ala le sui o le SVSG Samoa Victim Support Group. Le fionga tamaita i loia ia tani atu i loa. Na ia sauno ai whaalawa i tele whaaso atu leo tina o Pasifika o whaia ia masui. Those affected by gender-based violence, children who are affected by crimes, especially sexual abuse, and everyone in our community who are vulnerable, including the youth and those with disabilities. The areas that we focus on with sexual harassment or violence, Samoa has ratified C-190, which is the ILO Convention on Sexual Harassment in the Workplace. And we are now working with our government on implementation. So that is something that we look forward to ensure that that treaty is meaningful, that convention is. Na ia saunoa, ele taula inga o ngā ruenga o whaia nei lo tātou i tūlangi, o le whaamuta lea, o le whaailonga tangata i le vāua li imatamaitai, masāwanga whaauau, ai o le langolangoina o tina a awhia, ma whaatutu maini whaalapo ptonga, e langolangoina leo o tina amatamaitai. Ilana ngā ruenga leo lo o whaia i nei mo le SVSG, e mo se suinga, e whaia, i mau, o lu i tau, o whianga iei nei, matamaitai po tina o le Pasifika, ma whaao atua i le fono lea, o whaia i nei a tina o malo au whaatasi, mauna i aile mau, e tutusa umatangata i a li i matamaitai. Elena o sa wanga whaasanga i tina ma whanau whaafita uli lea o lo ofsanga i ma le SVSG po le Samoa Victim Support Group ia so umalawa. O lava i tangata whaatea mai nuu, o le mawala tau sala, o whaate i ai fo il pulenga le tō manga i le fia mawo se fisoswani. Ele ngata o le toi fia fo i le nuu ma le ainga, ai le mawhai ona fo i tonu vanga na ua mawo le sala, na tongi atu i ai le nuu, e pei o le awheta la mal selau au matua. Na ta ua le ata li ina o tātou whasilingia. Wa silia i lava i ona mātua na mōtu sia le lātou maftanga, a i alu ese ma le nuu e su e atu lana sala. O whaitau vai aso i nei talo na savali ese le ata li i malona ainga. Ilana tala noa le aima se awa noa na awantu le whainga nuu po matai i ate ia, e whai eisa na whaamatalanga. Talu o lona manatu ele o ami o tonu le mafuanga, ua whaasala i ele nuu. Matongi anele sala tele, e leilo po o whea e mawai se lau au matua ma se awhetala. Lea ua whaopeopea i lava i nuu tū taulanga, ai o ia ua toe fia fo i o na mātua malolato ainga, peitai. E ui olo o iaile tū la whono whai ngā nuu, e mawhai ai lava o na nofo le tangata i lona whale i lalola nā ia tatau. Ai o le onga o le mālosi o le anga i whanua, na i lo le tū la whono, o lo o mawhai ai lava i whai ngā nuu, o na whaatino whaasalanga onga ma whaasawali ai tangata o nuu i le ala. Ai o le tau lea na whaasala mai e le lato nuu ma motu si ai le maftanga ma mātua ai o ainga, na o la valana tala noa i le pule e sea o le soifua, talu, a fianga o langona mai le whaasalanga alo lato nuu. Peita i o nisi fo ina o sāwanga, ua whaamawina le sulu whai atuai o tangata o le tātou o tunuu, i le SVSG po le tō manga moe popo ngatia e pei ona whaamawina. Enisi o tala e lua ta avale ambulance mahaies van se lua, o whaopopo i ta avale le pulenga o fui mū, whalawlawe tupu whaafosei. O se vaenga o Soswani whaltausanga al ACC, le Accident Compensation Corporation, le whalapoptonga o taui mo whalawlawe tupu whaafosei. O ia ta avale foa i alo i atu, e se sauninga whaapitoa le na sauno ai le minista o leo. Le sunga whawalo le whau Harry Schuster, o se la sanga, e le whaatawa ina o le saunga le mua soi fuo tātou tangata i Samoa. Ai o se whaapaanga e te tau lava na alo ia, lona amana ia, le sau o le fesa ma le ACC. E le ngātola ngā lue whaatasi, vave ma le lei ai o le tali atu i le taimi mana umia. Ia fianga wha nātura, o mea tupu whaafua se i po le mana umia vave o se whale mai. E whaata alise atu iai le ta vale whaapitoa le ambulance lea, mo se fsoswani ai o van, mo le whiawea ia, ma le whiwa i ngā ringo whaatino i taimi o whalawelawe whaafua se i. Wa fsoswani tele le whapaanga le APTC ma le fesa, e si itia to mai o lau whai ngā ringa le fesa, ianga wa a whaapitoa, masano ai le komsena o le fesa tanu wasa petone maunga,
o te lem ta whaioi ala la tau whala popotonga mamana o miaio na si tial to mail o whai ngā ruenga ai o mea whai ngā ruenga. Lea ua tali mail whapaanga ma lea onga mtata SS a au se talia I Samoa le APTC. Ua malanga tuai tangata I Melbourne I Australia ia onga mta upu tau I le hazardous materials po a fianga mai mea mtautia ma le tali atu iai. O lea onga lea na whaia I le Fire Rescue Victoria le FRV ma awai atu iai a kopo le sui ma kereta samia o le fesa. Ia mawhai o na la ausia ai ainga ia veai I la ua mawhai a onga e toia o oina o tātou tangata le matata I tūlanga e whetaui ma Samoa. I le APTC o awalai le fsosoa ni muamua o le tomai o tamaitai I ngā ruenga palama ma ngā ruenga whauwhale ai o le au nātu I tangata le customer service ma o ngai le silia le fitus fulu o le au whai ngā ruenga le fesa e au fiai matamaita I Leilua se fulu. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pēa le Samoa Entertainment TV mai Samoa I le nei fo I tūla. Mana tamua.